Sound. Mayapayabak po kay kayungan. Kambeda po din kaya katang sariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po ding makatuking intentions. Inka pasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tomang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Torrentino and family. Kapasalamatan da naman King Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Paul Velasco, at Ray Maliwat. Special intention, Deeds and Nita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Maria Teresa Sampang, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Remigi, Monsignor Aquilino, Aurora, Manuel, Gina, Perisa, Pablito, Maria Lerma, Augusto, Mayolina, Pilipinas, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Miti puntam kidagyunig pamponing anak amponing banade Espiritu. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka, Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banala misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang totoo, ing Diyos, alubos mayupaya, pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alangang. Ginu pakadulo, Kristo pakadulo, Gino pakadulo, manalangin tamo. Oig paming mayupaya, binadik mo king kaya kang balayan ng biye alanganga, kapamilatan ng pamibangon mo kang Kristong kaya kang anak, iba't king kamatayan. Patibayan mo sa ing kaya kaming kasalpantayanan, at pasikanan ing kaya keng kapanenayan. Kapilan man sana mi pagdudan, ing pangatupad na rin kaya kang pangako, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Karing Aldoreto, dinatang na ring mapila na udyo, ibat Antioquia ning Pisidia, at ibat king Iconio. Ikwara lang ayang muyot ding tao laban karing apostol. Pema si Basday Pablo, at tela kadelwal ning balen, inyang balarameten. Dapot milupong lakaya din lang alagad at kabang pilulupungan de, mi bangon niya at mi balik king balen. Itang tino king Aldo, iya ang po ni Bernabe mintala derbe. Kay batdang penaraling maya pabalita karin derbe, at kay batdang menikwang dakalalagad, mi balik la karin Antioquia ning Pisidia. Kay batdang pepaindalan Listra ang pon karin Iconio. Pepasik na nga dalalog ding alagad, adis nanda ka rin, at inusukan dalang manatiliging kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalanda kalakasakitan, ngarang sinabi. Bayo tamo milub king kayarianan ng Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamagayuno, peniwala ra king Ginu akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia at miras la Panfilia, kay badang penara lingamano na ng Diyos karin Perga, tinaglos lang minta karin Atalia. Manibat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan mi panibala king grasya na ng Diyos, para king obrang yeni ikwara ng lubos agampanan. Inyang miras la Antioquia, pinipundala ring miyembro ng iglesia, at belitarangan ng sablang depat na ng Diyos, at nung makanano na yung biklat ng Diyos karing pagano, ing dalan apain turo king kasalpantayanan. Menatili lang malambat kayabera ding alagad, karin Antioquia. Amano ning Gino. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian o Gino. Mayapya lubing Gino karing sabla, ing kayang lunos at sukaring sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Gino, at ding memalen mo, pasalamatan da ka.
Ipamalita rin ligaya ng kekang kayarian at ng kekang kayupayan. Impamagari mo alang kapupusan. Ari ka kapilanman. Parati kang pupuryan ng Ginoo. Pabustan ing meto ketawan kayang puryan. Ing banal ng lagyo king kapilan paman. Ikalaburan mo ipamalita ra ang ligaya ng kayarian o Ginoo. Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, nga na ng Ginoo. Ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Ing ginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpang kangwan. Jesus sinabi na karing kayang alagad, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kana kung kapayapan babiye ko kaya kayo, ing kapayapan ay nakadupa ning babiye ning yato, kayo sukat mababalisa, o mitatakutan man, dindam yung sinabi ko, makoko, dapat mibalik ko naman kaya kayo. Nung liguran niyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko king igpa, uling igpa, may gitiya ka na ako. Sinabi ko na itingeni kaya kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na, maniwala kayo. Kung napakakaba pa ing sabyan ko kaya kayo, uling daratang ning pamuntok ning yatong iti, alayang upaya ka na ako. Dapat daratang ya, ban akilala na ning yato, king kaluguran ke ingigpa, at king daraptan ko ing yutos na kana ako. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan, king kaya katamong ebanghelyo, ing ginutamong Yeso Kristo nga nang sinabi, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, babiye ko kaya kayo. Ing kapayapan ay nakadupa na ningyato. Tabakit puwari, atin niyang pamiyadiwa, ing kapayapan na ningyato, ampo ing kapayapan na ning apong Ginoo. Atin niya po bang pamiyadiwa, ing kapayapan na ningyato, ampo pa ing kapayapan na ning apong Ginoo. Siguro, mas masanting lawan taya pa mo nung nano yung intendita mo tungkol king kapayapan. Nano yung kaya katamong ideya, nano yung konsepto tamo tungkol king kapayapan. Para kaya katamo yung kapayapan, potang alakang problema. Kaya katamo yung kapayapan, potang panatag nga ning gana-gana. Kaya katamo yung kapayapan, pinitang potang labis-labis yung gana-gana. Ingkutang ko po, kapilan niya mo po mapapayapa yung tao. O kapilan ko po payapa. Payapa ka, potang marakal ka pera, payapa ka potang mamangan kang mga nyaman, payapa ka potang lagi kang mabsi, payapa ka potang bala mo naman, alakang kapate ketiking yato. O naing kutang,
tutuya pong kapayapan ita. Apintay nga manwana ning Ginoo, nakapayapan na ning yato. Bakit? Uling itang kapayapan na ita, it is very much temporary. At itang kapayapan na ita, ing pani batanda, apin retang bagay-baging makayato. Bakit po yung kutang ko, numong kamabsi, danupan ka, imburi ng sabyan, alang kapayapan ka? O numong alakang pera, imburi ng sabyan, alang kapayapan ka? Tatango kayo, makanyan, pero kay totoo, alipo. O tayo ko tang retang alang pera, amo nga na, masakit ko pimbuntok nga na, amo nga na, ay ni ma'am problema ko, rin alang pera. O numong alakang kapate, imburi ng sabyan, payapa nakakanta. O posible alakang kapate, uling kasi alakang pakialam keti yato. Posible alakang kapate, because you're very much indifferent. Adi ba? Adi po makanining manwa ng kapayapan ng ginutang Jesucristo. Nano yung kapayapan na yamanwa ng ginutamang Jesucristo, apining kapayapan nung ingginu yang panibatana ning karatunan na ning kaya katang mismong pamibiyebye. Alang adiwana, alang adiwapa, nung ingginu yang panibatana ning karatunan na ning kaya katang pamibiyebye, apin ni ing tunay ng buring sabyan ning kapayapan. Inyapin andyang ating kang kapate, pero nung atsuya kaya kay nga pong Ginoo, payapa ka. Andyang sabihan mong kamamangan mga nyaman na pamangan pati ngapon, ang pong daranop ka. Nung atsuya kaya kay nga pong Ginoo, payapa ka. Bakit po yung kutang ko po, remakwalta king palageyo, payapa lapin? Bakit rin mong sabihan ko mong mabsi, king isipan nyo payapa lapin? O di na naman Bakit uling mabsi, manto niya pang kanana bukas bang kanita mas lalo yang kumabsi. Ing tawong makwalta na, yan naman bipenda to natalaya naman kapayapan, uling pota, dumitakla, niya kailangan gawa nung marakal. Kaya piningpawagan na kaya kataning ginutang Jesucristo. Nung ingkapayapan tamo, basiya mong makanta, kadupanan ng keng yato. Kapilan man itakwa yung tunay kapayapan. Ing tunay kapayapan akwa taya mo, nung ing ginu at tsuya kaya katamo. Because it will give us a different kind of state of mind. It will give us a different kind of state of disposition. King kaya katang mismong pamibiyebye. Potang nga pong Ginoo at tsuya kaya ka, kami gagana ka. Bakit uling bado mo, ing sabla-sabla, maging masalese mo rin, ating gana-gana, mikabos mo rin. Inyapin po dawan niyo po, there is a big difference. King meto nga tawong sisimba, ang popang sisimba. Po ba, ano nga pansin nyo po ita? King meto nga tawong sisimba, ang popang sisimba, you could spell the big difference. Ing taong sisimba, dumalan niyang problema, mga diya mo. Pero yung taong sisimba, dumalan niyang problema, magpanik ya. Ing tawong sisimba, magkasakit yaman, pero para kaya, alang kwenta. Uling balo na magkasakit yang kaya binay nga pong Ginoo. Pero yung meto nga taong sisimba, magkasakit ya ng gawa na depression, maglaslas yang gamat, magpakamataya, mag-suicide ya, uling isipan na dayang kayabe. Inya kalugurang kapatad, inisaning panintunan tamong kapayapan king die, at apanintun taya mo,
Nunging Diyos, yang maging karatunan da, ring kaya katang mismong puso. Ngening kutang ko po kaya kayo, ing Diyos po ba yang kapayapan niyo? Ing Diyos po ba yang mamiya kapayapan kaya kayo? Siguro you need to think also about it. Uling po tapada, aling kapayapan ning yato, o adiwain kapayapan ning apong ginuyang tatanggapan niyo. Nunay kapayapan na ning yato, yang panintunan niyo. Tandaanan niyo nga nang sasabi ng Ginoo, ing kapayapan ko, yang babiye ko kaya kayo. Uling naning babiyena, babiyene ing sarili na, kaya katamo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibatamo, Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. Oy pang malugod, tunay mo kiyang liguran, inyabi nyeme ing kabubugtungan mong anak, banikabos mo kami. Alilan mo't gawan malugod ding maymut ming puso, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginong Diyos, pisanan mi ing krus at mi pako ka rin, para king kaya kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan king kaya kaming krus, aldoldo. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O Espiritu Santo, inyang meteya para kaya kaming king krus si Kristo. Binyene kaya ka ing mabilog ayato, ban pasiglan me. Manuknangan ka kaya kami, at ituro mo kaya kami ing katutuan. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin kaya kaming pamuntok, ban pisan metong anda kami kaya ka. Lasakan mo ring sagabal, at manyagsag kaya kami, at sisira king pamiyutos ning metong at metong. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O mayupayang igpa, kareting miyayadiwang kayadwanan, adinawon mi kaya ka, metong mo, ing peka maragol mi nga nyawaran. Kapayapan, king kaya kaming pilubluban. Kapayapan, karing kaya kaming pibale-bale. Kapayapan, king kaya kaming komunidad. Ipagkaduming sarili mo kaya kami. Baning tunay kapayapan, magumpisa na. Ngeni, kapamilatan na mo ring Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid,
Baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Oig paming migdalang tanggapan mo reting ay na iba't king kaya kang Santa Iglesia, ing maulang tula babiye mo kaya kami, mirasan na king kayang kaganapan karinbanwa, itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya kaya kayo, iyat na yoring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panawuning Paskwa, inyang Kristo meging sakrifisyo Paskwal miya, yang tunay kordero minalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan sintang ning kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebya dinarin at binalik king kaya kaming biye. Urinita, kambering sablang koro ring angeles karinbanwa, daralit ming kaya kang ligaya, alang tuknang naming ang sasabi. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karingkeyang disipulos at ngana, kwananieti, ikongan at kananie, uling itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kalis, pasibay pepasalamatan akat pinuri, dinwang ning kalis karingkeyang disipulos at ngana, kwananieti kongan at minumko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayin at pamanyobli ng mebyen ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapin ning biyating kalis ning kaligtasan, lan ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming papay, Florentino kaya kaming obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyanguna biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakadudwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ben ng Mariang Birhen induning Diyos, kaya ben ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal,
at tinupad king malmong kaburian king kaya kaabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatana kambienat kaya, igbang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king ngalanganga. Amen, amen, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen. Ngeni king mitmong kapanaligan at dugod, mausta king igpa karengamanong tiro ng Yesus kaya katamo. Igpami. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadulo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ing ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ning pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ning Diyos, Nio i Kristo ing Kordero ning Dios, nio ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan na ring mayawos king apuna na ning Kordero.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, balikdan mengmit mong ganakain kaya kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ng kaya kaming pangakabos, miras kesa naking ligayan ng pamanyo biling miye, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos may paya, ingigpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi dawon ne, umeta mo king kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat kay Diyos.